zato što ga ne voli i zato što ga se plaši. Beograd je bio grad svih nas koji smo došli. Nećete verovati, u to vreme Beograd ima železničku stanicu. Dakle, svih nas koji smo se popeli Balkanskom ulicom sa kartelskim koferima, sa zavičajnim akcentima, stresli prašinu sa tih naših cipela i opanaka zavičajnih i zahvaljujući Beogradu postali Beograđani i zahvaljujući Beogradu stekli prava i naviku na kulturu, na umetnost, na sport, na lepotu, na devojku od koje zastaje dah, na momka s kojim ćemo provesti život. To je za nas Beograd, zato im ga ne možemo i ne smemo dati. Naravno da je i Beograd dobijao za uzvrat. Zamislite Beograd bez jednog Petra Kralja. Zamislite Beograd bez jednog Petra Božovića. Zamislite Beograd bez jednog Lubarde. Zamislite Beograd bez svih tih profesora univerziteta, svih akademika koji su, dakle, iz celog srpstva dolazili ovde u Pijemont. Ovo je, braćo i sestre, gospođe i gospodo, bio Pijemont i onda kad je u Budimu bilo u jednoj srpskoj kući više knjiga nego u celoj Srbiji. Ovo je bio Pijemont i onda kad je u Trstu u jednoj brodovlasničkoj srpskoj porodici bilo više novca nego u celoj Srbiji. Ovo je bio Pijemont kada je u jednoj novosadskoj porodici bilo pismenih ljudi više nego u celoj Srbiji. Ovo je bilo srpsko srce, ovo je srpsko srce kucalo i ovo će srpsko srce kucati i dalje, bez obzira na Vesića, bez obzira na Vučića, bez obzira na sve one koji imaju nameru da ga eutanaziraju. Moram samo da vam ja ispričam jednu svoju porodičnu priču. Dakle, pre 3 nedelje sam sahranio prijatelja iz gimnazije. Goran se zvao, lekar je bio, nažalost, Bog neka mu da rajsko nastavlje. Gogo, pogledaj, tu su negde Andrej i Jelena. Jelena, Dušo, Andrej, Ljubivačika Siniša. Moramo, Goran, dakle, je šetao do pre mesec dana, znao je kao lekar šta mu se dešava, dabanao je svojim gradom, 2 puta je bio u Beogradu, zbog njegove dece, zbog te dece, deco draga, napravit ćemo od ove zemlje zemlju kojom ćete se ponositi. Ovo će biti biser zemlja, ovo je biser narod, ovo je zemlja u kojoj ćemo promeniti sve, promeniti sistem, promeniti način mišljenja. Ovo je zemlja u kojoj će sve biti ponovo zidano od temelja. Ovo je zemlja koja se ne može ostaviti onima koji je ne vole, onima koji nemaju zakletvu, onima koji su preverili nekoliko puta u životu. Ovo nije zemlja za starost, ovo nije zemlja za miris ilovače i čamovine. Ovo je zemlja koja ima i šansu i vreme da se zamladi. Imamo na čega da se naslonimo, imamo tradiciju, imamo pretke, imamo svete grobove, imamo tu decu koja su otišla preko, polovina će se vratiti istog dana ako se ovde stvari promene, druga, treća polovina, odnosno četvrtina, doći će onda kad im se ponude bar slični uslovi kao što se nude
kapitalističkim liberalnim okupatorima koji su naše ljude, naše roditelje, naše sestre i braću obukli u pelene i dali neverovatnu platu od 250 evra mesečno. Sad vas molim za jedan gromoglasni aplauz i za jedno skandiranje Srbiji, za sve one koji su danas imali nameru da dođu u Beograd, ali su bili sprečeni. Oni su sada ovde mišlju, srcem sa nama, bez obzira što su u Čačku, bez obzira što su u Novom Sadu, bez obzira što su u Leskovcu. To samo govori o nemoći satrapa i njegovih satelita. To je Srbija koju volim, to je Srbija za koju živim, to je Srbija u koju mogu da se zakunem bez trunke rumenila obrazima i da kažem, sestre i braćo, gospođe i gospodo, Srbije mi! Srbija, dragi prijatelji, nema nikoga osim nas. Ludilo je zarazno, ludilo može da se kolektivizuje, verujte mi na reč, ovaj kolektivni amok, ovo kolektivno ludilo u koje je polovina nacije upala, mora da se leči, mora da se leči strašću, odanošću prema ideji, potrebom da se za Srbiju živi, da se sve što imate u sebi, svoje najbolje, ponudi otadžbini, da pekari mese odličan hleb, da obućari rade odlične cipele, sveštenici da propovedaju, učitelji da uče, lekari da leče. Nema onda brige za Srbiju, nema brige za otadžbinu, nema brige za njen opstanak. Vi ste žiranti, vi ste jemci tog opstanka. Hvala vam što ste danas bili ovdje. Hvala vam što ste pokazali i dokazali da ispod ovog neba, na ovim trotoarima, ispod ovih oblaka, postoji nešto što Srbiju može da odbrani, što Srbiju može da sačuva. Bog vam da zdravlja. Živela Srbija! Dosta